ngomile. Baba 11 October eToti Civic Center. Umvangeli uS Phahla ngomile. Ake sivalele amehlo basalwane. uNkulunkulu wethu uyaphila ngcwele. Ngaphandle kwakho bengesenze lutho. Konke khona kwavela ngawe. Nokhona kwadalwa nguwe kwadalelwa wena. Wena omisile umhlaba phezulu kwezisekelo zawo ukuze ungazanyiswa naphakade. Wena ophakeme nongcwele. Baba ungcwele sizokhuluma ngezwi lakho. Othe izwi lakho linamandla liphilile. Wathi ngaphezulu kwenkemba esika nhlangothi zombili. Wathi liyahlaba hlukanise umoya nomphefumulo. Amalunga nomnkantsha. Ilona lodwa ehlaba lize lahlulele kushima izinto zenhliziyo. uNkulunkulu ethu liphilile lingcwele. Ngaphandle kwalo uNkulunkulu ethu bengesenze lutho ethe ngokholwa siyaqonda ukuthi umhlaba udatshuliwe ngalizwi. Uzokuthi okubonwayo sazi ukuthi kuvela kongabona. Ubani onjengawe uNkulunkulu wethu bese singahlangana ngowethu uqonda kodwa uNkulunkulu wethu onamandla sihlanganiswa yilo. Izwi ngalo ongekho uNkulunkulu wethu onamandla sibizo ongekho kungathi khona izwi lakho liphilile lingcwele. Oh, anginawo kusha amazwi okuhlakaniphe bengakhuluma ngokwabo. Anginako nokuzenzela. Kodwa uNkulunkulu wethu nabo abantu bezozwa wena. Ngoba uNkulunkulu okhuluma kunesidingo, wena wazi ukushintsha umuntu ngezwi. Thatha indawo ngoKristu Jesu sicasheleni uNkulunkulu wethu izandla bazalwane. Ngicela ukubingelela utata lapha baba wethu bazalwane, our senior pastor. Ngiyabingelela bazalwane ubaba Malunga, ngicela nipheni izandla. Ngibingelele nomama bazalwane, ngicela nipheni izandla bazalwane. Ngibingelele executive committee, abefundisi noma befundisi bonke, obaba omama intombi insizwa, Sunday school, MC wethu bazalwane ngiyabingelela. Ningathuki bazalwane mangithi tata. Ebranchini lesikuyona bazalwane kuno 90% abazalwane abasuka ngala eEastern Cape, so sengibizwa ngotata. Ungathuki mangithi nami ngibingelela utata. Ukuthi yena nami sengutata. Bazalwane hayi baba. Nangu baba ukuthi ngavele ngathatha khona. So bazalwane ngiyabingelela kakhulu egameni lika Jesu. Ngisahlezi phansi nginikezwe isikhathi esincane. Ngisahlezi phansi ukuthi yena ngiyahlupheka enhlizweni yami. Ukuthi le nkonzo yephasika siyenza njenge annual event. Kodwa ngithuswa ivesi ngisazongena kweleli lesi5, izwi lesi5. Ngihlushwa ilento etata. Iyangihlupha lento ukuthi yena uJesu wathi bengeke yini sidlulele sitsha. Ngizama ukuveza ubukhulu bephasika. Ngizama ukuveza ubukhulu besiphambano uKristu. Ngizama ukuveza amandla esiphambano.
ngizama ukuveza ukubaleka kokulenga kaJesu emthini wehlazo. Uyazi mayethene ubengeke yini sadlula lesisitsha ngazi uNkulunkulu mina uNkulunkulu onothando. Wayengasidlulisa ngoba kokuyindodana izele yodwa. Wayengasidlulisa njengesinye izitsha sazingadlula ngoba uNkulunkulu onothando. Wayengathi nonke ngayicabangela indodana yami ngisidlulise lesisitsha. Kodwa lapho icebo support isikhathi ngoba sihlangene la. This is not just an annual event. uJesu uNkulunkulu wayefuna si-understand ukuthi kunomuntu owalenga emthini wehlazo ethethelela izono zomuntu. Yo, yayingenzeka nje uJesu uNkulunkulu avela adlulise athi no akwenzeke nje nomi kanjani. No bengithi nje angidlule lapho. Ake sivuleni bazalwane amavesi. Ivesi lethu la. Gise John 19 verse 28 ngicela ngifundele sesithe. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Ngicela uliphinde. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Ngilibheka leli verse ngiyangithanda ukucubungula. Ngindoda nje ethi before ithatha isinqumo ithathu ithanda ukucubungula. Ngoba uma uyindoda engacubunguli ngindoda nje ecubungulayo bese iyabheka amasayidi wonke. Abazalwane mangikhuluma ngokucubungula ngazi. Indoda ethandayo ukucubungula. Ngisafunda amabanga phansi bayazi abazalwane. Amabanga phansi besifundiswa ukuhlonipha umbhalo. Ukuhlonipha ukufunda. Nokuhlonipha amakhoma. Kuleli besike bazalwane siyafica amakhoma ungacanga ukuthi ikhoma mali khona tata likhona like sesizathu. Lana sithola ivesi noma isentence elilodwa kodwa sithola linamakhoma amathathu. Ikhoma ke ngalesa sikhathi lesasisafundiswa ikhoma lisho ukuthi ake ngifunde bese ngithi careful bese ngi-add enye ingxenye edingakalayo kule ngxenye ukuze leli sentence lenze imeaning ethile. Akazi noma ukhazana bakhona yini. Liyenzeka ivesi lilodwa kodwa lexhunywe ama-meaning ahlukahlukene. Ileli vesi leli. Leli vesi lithi lilodwa kodwa ngilithole ngacubungula lixhumekile. Ithi khona ngizosheshe ngehla. Lithi elesingisi after this. Oh bheka makuthiwa after this kusho ukuthi bekukhona bengingaphezulu mase kuthiwa emva kalokho. Akusho ukuthi kwakhona lokho bekuphezulu kubalekile kuleli verse esolifunda. Ngoba ayikho into mathi verse after this kusho ukuthi bekukhona bengingaphezulu. Ivesi elingaphezulu likhuluma isimanga. Leli verse elingaphezulu likhuluma isimanga. Likhuluma ngicela ufunde leli verse elingaphezulu nje sithi kulibheka kancane bese angisho ukuthi ngishumayela ngale bengifuna ukuthi nje sithi halamusi. Bese siyadlula. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bengakhona wathi kunina mame bheka indodana yakho. Washo ukuthi uJesu malithi iBhayibheli after this
kusho ukuthi yena malithi bheka umama lithene emva ebhekelele izinto zezo bese kulandela lona le verse after bese lithi khoma lisho ukuthi ake sifuna uku-add another information. Yebo. Wayesethi kumfundi unyongo. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamyisa kwakhe. Emva kwalokho uJesu verse 28 khona sokwazi ukuthi siqede. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Into engivelelile la kule verse ukuthi uJesu was in a mission. Awuchoma khona nakho umtshela ukuthi uJesu was in a mission. Wakuphoqa ukuthi zonke izinto abezenza zenzeke noma kuthiwa inhliziyo yayingavumi. Kwakunezimanga akufuna ukuthi uJesu ayiperforme. Lokho bekukwi-mission. Lithi iBhayibheli uJesu azi. Ngoba lento yokwazi mase lithe khoma lithi uJesu azi because lento kaJesu yokulenga siphambaneni kwakuyi-mission kaNkulunkulu. Nokuthiwa thina sasithanda naye engayithanda ungayi siphambaneni kwakumele kwenzeke because Jesus was in the mission. Ufundisa abafundi imangaliso lokho bekwi-mission kaNkulunkulu. Kunezinto esenzeka empilweni zethu sithi sasahlupheka sasaxakeka sasadlula emeni kanti wena uNkulunkulu ukudlulisa kwi-mission ethile. Khona ngisanda kumlalela nje ethene uNkulunkulu uyayifaka iorder ayifake kwi-chaos. Wena ubona impilo yakho ngathi kwi-chaos kanti uNkulunkulu une-mission ngempilo yakho. Ubone ngathene uNkulunkulu yena ngathene impilo yami yazaba noqoqoqo noqokozela kanti uNkulunkulu isine-mission. Futhi kunezinto ozothanda zidlule zingadluli. Kodwa Nkosi yami isikhathi sesiphela sengivala bazalwane. Ngiyakhumbula empilweni yami ngithi mina sekuthiwa angicele nje abakamasipala. Ngithi nje tata ngicela nje abakamasipala. Ngiyacela ukuthi babuyise wonke ama-CV ami bawabeke la. Mhlawumbe angagcwala yonke le ndawo. Ngithi nje masipala ngiyacela nje ungibuyisela wami ama-CV uwabeke la. Kodwa uNkulunkulu ufuna ku-understand uNkulunkulu une-mission ngempilo yakho. Like Jesus wayene-mission uNkulunkulu ngempilo kaJesu. Ngaba sihlangene sizobungaza sizophakamisa. Ngoba uNkulunkulu was in a mission. Unge-understand ukuthi yena uNkulunkulu une-mission ngempilo yakho baningi abantu ozobathuka ubazonde ubanqaphele ngoba understand kunabantu uNkulunkulu azobaletha kuwe bezokugudluza kungathi ele bazokulimaza bazokutshela ukuthi you are in a mission. Khona umuntu aze afe emhlabeni engayi-accomplishanga imission yakhe. Khona abantu abafayo sibagqibe emhlabeni bahambe kanti icebo likaNkulunkulu alikakaze lifezeke ngempilo zabo. Ngoba balwa nezinto ezokwenza imission ukuthi iqhubeke iye phambili. Hallelujah. Ithi sehle ngezansi sikhulume ngokuthi ngomele yebo. ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Azi ukuthi konke sekuphelelisiwe. The scripture must be fulfilled. Ake ngimemezele ngala. Iscripture kakumele sibe fulfilled. Bathi ama-theologians athene ka-prophesy i-prophecy lapha ku-Psalm 69 uverse 21. Athi ekudleni banginikeza ugali bese ethokomeni banginikeza uvinika. Ngoba mina ngizokhuluma ukuthi yena uNkulunkulu une-mission ngempilo yakho.
khona abantu abafayo ngempela imission uNkulunkulu aso abalethele emhlabeni bafe bahambe ukuthi uJesu womile esiphambanweni kakufulfilleka the scripture ngoba njengoba siphila la emhlabeni sizobhala iscripture sizobhala izinto ngempilo sethu ungavuma ukuhamba kulomhlaba uNkulunkulu kunezinto angayifulfillanga ngempilo yakho ungavuma ukusithela kulomhlaba kunabantu uNkulunkulu abathi bazosizwa nguwe kodwa bakwazi ukuthi basize ngenxa yokuthi kunezinto ezenza ukuthi wena uqashe kwinto efuna kuyenza kunabantu abaqashela ama responsibility kunabantu abaze bahlakaza imission beyihlakaziswa ukusaba kunezinto engaqalwanga ngenxa yokuthi abantu basabile bahlakaza imission uNkulunkulu nemission ukuthi uJesu womile was to fulfill the scripture ukugcwaliseka kombhalo awuthi angiphinde bazalwane kunamandla ekwenzeni icebo likaNkulunkulu ungafi ufe lithi iBhayibheli sofele sokuthi sohlala isoneni kuze kuvama umoseni ungavumi kunezinto uNkulunkulu afuna ukulento le afuna ukuzenza ngempilo yakho kunezinto uNkulunkulu afuna ukuyitshala empilweni yakho uJesu mayethi ngomile wayekhuluma yena physically efuna ukusixhuma kwihumanity yakhe efuna ukusixhuma kwihumanity si understand ukuthi lobo buhlungu nawe uyabazi lobuhlungu esidlula kubo lokoma naye uyakwazi lokoma wayesixhuma kwihumanity. God bless you. Siyabonga tata, siyabonga. Cela simphinde ngezandla bazalwane. Utata uPhahla. Uholi ibandla lakithi lapha eSphingo. Ku Black Drive. Sengabona ukuthi wonke amadoda agana lapha eEastern Cape agcine sethetha. Manje le ukuthi isithetha already sayabona umhla ka 11 October. Hallelujah.